No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpad nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ha? Ay, sa bagay matkit di agpaiso takunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta matin ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y may. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga raud kabagais. Ipagdalen. Adanin natong anak mo. Ay, ada ije kusina manay. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumrek. Kada ko may bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot iti pangawawisan nyo kanyak. Abay. Di mo kaya makasirpat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ado pa ti arak ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arak. Ewan di mo mapadasan ti imnas ti panagbiagno kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga rod umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen na di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dayjay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad na. Ang ngamin itden na nasaya at dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y anak ang ipagdalin. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na! Mabit ka, matay no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon to maawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita ka kabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y jo ospital. Apay kanungay. Naan-anaw. Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaning. Dilagnak nakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta kan bayaw? Kunak no matay akong ipag.
Imbag ta nakalasa takpay. Apay nga mina nagmotor ka na Bartek. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga di a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ta ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, ta dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na dung parak. Ay, Idyam nga minan ti agbartek, bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Ay, agyaman ta concern ka kanyak ipag. Agam ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak ko. Ha? Apay asino na tay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rin, nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ik-kanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga nasingpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpi man iti sakit. Nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga rin ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ha? Ay sos, kaimimbag mo pala ang nabartek ka manan maneng. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya, bareng makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga'y paret. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing ka maturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni pag. Naibusin. Isa, mabalin manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito'y barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numot. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu nga inaktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasin ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos! Mayat ka. Nang runado mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kayat mo ti matay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro na sisingpal dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kaawang paymay. Kyle? Iso anarigrigat amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsing pa. Ta mabiit ka amatay nukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. At dami insan. Apay, anya masapol mo ngay kanina na.
Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Napingay tagsay kamatay. Umay ko kumaibaga ka ni auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumaibaga. Nga adan na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya sakit mo, insan? Ada kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayabkas ti sakit ti barukong ko. Matyam mo ka madingay naramit ko iti padak ka tao. Ngam no apya na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da ka naman ang di ospital di kasinsin mo, anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasingsingaw. Sapay iso ti kasingputan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasingput da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasisingputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingpag ka isuda mo ti matay. Ha? Isu ahuston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na nga ibaga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbaga na. Pat-pat day dyan nga uncle mo. Di na amaw ti ibagbaga na day jay. Natay mo gaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, wangar dangkal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi Mike, nagsingpo day dyan nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na pamanagnag na itanataw. Nasingpet man ang ginatay. Isosi ka, agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galaim. Di ka unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matayin ka anakan. Kita enak. Namin adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Hanggang, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi kwan, naggurigor. Pagamuamta na tayain. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, ano maminsan? Adamo agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patsen na kunak to ka. Iso ano kayat mo, nga umatidog tibiyag mo. Ay tuladen hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapay. Bayam nga ibagada barumbado ta. Tinapatag, umatidog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, ikwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kalmanay. Anya? Ay, nay kita Di ka unay makikuykuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Hawanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaon. Adya! Ay, sayang.
Apay, awan kwartam iji bangko aya, ta inta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko, Uncle. Ada iji balay. Sige, inton bigat ngarudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Ah, pangalantang iti pagsat ta. Ada sokek apagi inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato, Apay, ayan, nanang. aldawan. Apay di ka mapanag trabaho itaya. Aglangan na, tanasakit ti ulaw. Kung makatulturo nga. Ay na, kasano ayakit parbangon na ni disimbangpet ka. Napnapanan yu ka ni uncle mo aya. Kaya ko pa'y ti maturog na lang. Panawan da dito eh. Di kan simsimrek iti trabaho manakaw. Kanayon kan amarabian nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay, ay, apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men, ti kanayon akadwam, iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni Uncle. Apay, kaya iyo aya amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukustang around. Bay andak, iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan, Uncle. Pumbangon ka ditaan, tada papananta. Naparte nga. Diyak makarwar. Iturog ko ba'y. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw ko. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Lang. Sumaruno agtawang Uncle. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan, no di nakabailan manay. Anya kamatan, kitkitam amat maturog ta ka anakam, ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mau dalain. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo ammo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka no nga miniti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon bakaruan dito pagbaludan, kasanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw, takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka, nagiti ka kanwag. Narigrigan gayam ti mabalaw, ngam ti matay. Kaya kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw, naging gatong palbiag kao. Ay, jak kayat ditaw. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Wala nang. Nakaamiris ako. Kahit suray, no, tinumpal ko, nagitimbagbaggan niyang kalmanay. Tantani ako na isagmak gapo kang kwa, na? Nasaya at mo't no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Wala nang. Isodyak kaya tintagbisyo. Agsublia manan iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Ay, nananang! Nagpintasan ti buya ti unag ti balay.
Kompleto tayo iti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro asala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnos ko amula dito unag nginginaan amula dagito inay. Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang. Ngam tinawarak iti 3,500. Ay nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin di naggatangak. No daduma dayta akila ko dayti sa ismail. Dayta di mula nangina nanang. Napintas ngamin apang display tiyo nagtibalay. Para nga rod ka dagiti babak ng dayta amula. Nanang. Iso aswertek ta natawarak dayta. Kaslatay baknangen at nakagatang akiti kasta mula nanang. Ay, ngampasig mo't nga utang tinggatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasanungay amabayadam dagijay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapido takto iti balitok nanang. Uray puutan nyo ti kunak. Nay, apay nga inrekap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Wen atanay, kastoy manan nga oras ti umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Kadagiti sumaningera. Di da pa'y lama amnesia. Tapno malipatan dan ti singiranda. Ay nagloko kan. No umutang ka, kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka. Lumanumeng ka pa'y. Nagbabak nang dama ngamin. Ngam di da pa'y lapaybayan dagiti pautang da. Di da pa'y idunar kadagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot Nan, aglisi kayo, tayo rikap kong tinidaw. No rumar kayo, tayo sarak ti balayan. Ay saus nagpudutan ngay dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon ngay no di tayo saran. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Anya da ita marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ay kwa, ada ijay balay amaray. Nakarikap mga minti balayo tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbag amaray. Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo't trabaho na. Anya? Ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglabak ka nagdalo si Jebalay. Ay mabalin mare. Sige, taibagak to kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba. Iso nga umay na la ikaro na niya. Wen mare, ibagak to kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da? Damari Lolet. Ni Pare Darwin, ken ni Helena. Dagijay? Basitlat utang ko ka dagijay. 2,000 ken ni Helena. 3,000 ken ni Tata Darwin. Ken 1,800 ken ni Nana Lulet. No saan ka kano ang makabayad, ing kakano ikaro nga aglaba ken agdalos ijay balayda tinautang mo kadakwada. Imbaga da dayta? Wen nga road, may mayatan ti kasta tapno malpasan. Makabayad kan iti utang mo. Ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan dati aramida ka. Apaya si kati agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at ipaaramid daken ka. Tulungan da ka nanang. Datayo ti mangikaro iti utang ko. Anya? Alan uray ta para maula diti balay dagiti daduma nga inutang ko. Para maula ka datayo. Dayta ngamin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances no awan mat gayam pagbayad mo. Ala, husto ka din ti sermon. Agtinulong tayo kiti amang risot iti problema. Taanakdak mo't. Saan nabali tayo sardang kunti umutang. Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mang singsingirken ka. Wen, danag yun aya. Uret ta kompleton ti appliances tayo. Jay lakanan tayon ti problema kan pagbayad iti bills.
Ay na mairemedyo dagita. Basta di kan umutang, nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalinti umutang manan? Ay na, saanan. Narigat kan to manasingirinan. Ilam mga anak to manan. Ni na nalulit mo't. San mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang kan, nida. Ure ata na ikarok mo't ng ti utang ko nana. Kurang pa'y kumatial daw pa nang ikarom kat. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrigat to pa'y timparami tiyo kanyak. Iso husto lang dyan daw pa nang ikarok. Malagawid ka nga rodan. Tamangan no mabulbul at singnak manan, kamaya-ayo ak manan namang pautang kan ka. Agawid ka nida. Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam nardo. Sumrag ka Saan na? Pumayak la ko maagsingir. Ayan ti anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! Umay ka man! Adda ni nardo. Anyaman di gagaranan aya. Nagsingir, awang kwarta. Umay ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito inida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka matalemang. Ala, umunag ka ba raw? Saan na? Pakiayab yulangan ni Nida dito ayan tiri daw. Urayak dito yan. Adala ko makwartak. Inak agparitukin. Tapabaliwak ti rupak. Taapay manakas tati bagbagamon nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahwam. Tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagrigat ti sumra kiti trabaho. Kasano nga rod ang makabayad ka ngay. Pagbayad mo nga rod adagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo ta. Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Ing ka nga rod makipurdiya. Tapno adda pagbayad mo. Nagadumot ti mabalin apakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Ay, wanan ata ni sumanubli na dyan nardo. Manupay atao aya tinakautangam. Nabayada kong dagiti daduma, taing karo ka naglaba ka nagdalos. Ni nardo laangan tinabate. Iso ti kadakkelan na nakautangak. Anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto ka bayadan No damapurdiya itad ko. Wan tani. Inaldawon nga umay dito'y balay day dya lalaki. Ang eskwela dito'y balayon gapo iti kasisingir. Wang nga rod, di lamabain na sumaningir. Sika tirumbeng nga agbain, saan nga iso? Makauma ti pa nagrupropa na. Iso nga iso ti makitkita nga umay dito'y balay. Memoryadok pa din ano mano ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken addariting iti makannawan nga akin babati matana. Ken addapikas na kunayo Agsinumbangir iti pingping na. Mala, agawaam nga rin ti makipurdiya, tapno makabayad kan. Ni, papanan nyo tatasin daw? Inakman isirag lagi tay kalding kao tanay kaslaag to daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Magagat ka aya. Ken amum aya ti ayan lagi di kalding kao. Amok tata. Ken amok tayan ti balay da. Alan, tangdaan ng dakta ni kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kayat mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, agbiyahe ak. O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko, tata. Naimbag nga oras mo manang Darya. Umaya man makipurdiya. Itaman pa'y makipurdiya kanida. Uwan manang tane kasapulak ti kwarta. Ada nga min utang ko, masapul ang mabayadak. Amom dagdalos iti garden? Kawan na, amok manang. Alangarod, agsubli ka inton bigat tani aldawan. Kaurag trabaho ak iti half day amana. Tani sayang taldaw ko.
Ay katala makaammo ka nga rod nida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kawan na manang. Oray inaldaw nga umaya, kayos laeng. Sige nga rod nida. Agyaman agtanadanon ka dito balayaw nita. Ay, notebook man taig pil mo, Nardo. Una, ta umayak man agsingiran. Di ka lamasyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrek ka. Agyaman ak. At dapay mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang magudwan di utang ko. Kat ano sam ininot tulat ta. Di na kansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubli nga ro dito balay. Makauma ti pa nagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay. Taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga ro day taken kwa na. Binulan pa kiti kumaangam di na makayat. Inaldaw ka no kiti nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao awana na. Kapilitan nga ginaldaw ka makipurdiya. Tainaldaw mga umayagsingir na dya adjust ka, Nardo. Kat agina nakalata, anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani. Marik na akong tibanog ko. Ala, ano sam ko nakmanan, tautang mo mat. Nagkuna ngamin nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. Nadala ko magpautang kanya kitidak kalagatan. Tap na mabayada ko na dyan, Nardo, inaramid ko. Utang manan, ay saanan nida. Di kalagnak-nakam. Gusto man ti utang, kakaiso na makabaybayad kan. Nayunam manan ti sakit ti ulom. Bayamon day taut-utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, barok. Makalawas sa adi ka imay nagsingir. Ada ngamin nakakumikumak na. Aywan, ada ni nida. Ay na, awan masingir mo kon kwa na. Tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kayat ko lang kung makasarita. Nay, anya ngay day tailumlamang mo di talikod ang barok. Ha? Sabong samad. Uwan, nana. Ha? Kasarita ko maninida, nana. Mabiit lang nga ro, taaya ba, barok? Ni, apay dito asabong, Nardo. Para kan kanida. Ha? Gapoy ti kanayo na panagsublik di ti balayaw. As kati inal daw amakit-kitak. Na-develop ti riknakken ka. Agayatakon ken ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na ka ikarik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di ka din singiran iti utang ko kan ka. Uwan saanan talaga? I love you to, Nardo. Akpesaw? Wala. Nadevelop mo tan tiriknakan ka. Gapo iti inaldaw pa nagsingir mo. Agyamanak. Agkasarta nga ro din. Ay, aguray pa'y mo't, enjoyan ta pa'y mo't ti panagnobyo kan panagnobya ta, Nardo. Anya, namnaminsan pa'y laan agaram kan ka, inaklon maun. Wala nang tanay, marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakuna na ngamin ano aklunag, di na kanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudikan ko na. Anya, no kasta, gapulaang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsud yaw. Wala, kaslakastan. Ang barang masursurok to mo lang ayatan no bumaybayag, nanang.
At damat gaya man nobyo nida. Kaamam mo. Kano nga itilong table? Ay na, adayo pa'y ang mapasamak day tama ng Darya. Ay na, diyo pa'y laidaras. Mapmapanan titawan. Kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayan bumakit ka. Tamangan numarigatan kanton nga agana. Wento ka di. Madanon tulat tama ng Darya. Aywan, agpadalosak inton bigat. Naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako iti kasta trabaho. Ha? Makabannog mangamin. Isa mang kita kalangan iti sabala purdiya manang. Kayat kon may kasar ni Nida na. Ngam di na pa'y mo't kayat. Ibagbagak nga rod day taken kwa na barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kayat ko kuman ngagsimpa kami. Tapno makabukal kami mo't iti anak. Wan ko mga road. Ay no siyak lamay sa. Kayat kun no agkasar kayon. Takas makitak matkat na singpet ka baro. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko. Saan to Apolos na? Ay ayatek ni Nida. Ala, barang umanugot tumutlaeng. Kat makikalay sa kan nardaw. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na nanang. Jack sure no iso talaga ti pakiasawaak. Narigat agdadarasudos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpet met ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day jay. Nagagat pa'y. Panunutag pa yan na imbagday tananang. Basta gayan ayat kami pa'y laang nga. Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na. Tama nga nugundawayan nak. Nalakaya ti mailawaan. No kasta nga alanganin ka kenkwana. Sinaamun Apay-pay lang amin nga inaklon mo. No saan kagayam asigurado iti reknam. Kadyawutang ko nga ti pampanunutag. Anya. Bayak nga gayan ayat kami iti manwa bulan wano tawen. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kang kwa. Nabayagan nga agayan ayat tanida. Anyangay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasaya tay may kanardo. Ako bayat nga minti pa naglabas ti aldaw ka. Bumabaaw mo ti panagayat ko kan ka. Saan samot adata tinaikari para iti tunggal may sa nardo? Anya, di nakmanrabakan iti kastanida. Amom no kasano ti panagayat ko ken ka. Wan, amok dayta. Ngam siya ngay. Awan panagayat ko ken ka. Idi damo laeng. Ngam idagbaybayag napunas meten. Narigat met ano pilitak ti makiasawa iti jak met ayayatan. Anya, Iso asore ngam nasaysayat no agsinatan nardo. saan? Di na kumamot sinaan, pangaasim. Sorry talaga nardo. Diyak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka ngay ayatan? Iso sumapol kan iti sabali nga sawaam. Anya, ay di ka kumagdardarasudo sa mga deng. Ang mga numakmakla at kalaeng. Saan? Pudno amin nga ibagbagak nardo. Diyak mapilit ti bagik nga agayatkan ka. Promise. Anya. Ala, narigat mo't no pilitin ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ron. Oray na sakit, ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman ak nga rod tamawatan nak nardo Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la kuma, tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? Kasanon nga di utang mo, no di nakpa umayon ditoy. Ha? Kasano ang makasingirak ngay, no lapdan nakbat nga umay ditoy. Ni, kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Wain. Ngam imbreak nakmatan. Di singirin ka manan. Anya? Kasano nga rodan. Makipurdiya ka manan Tapno makabayad ka kenkwana. Just kima day dyan lalaki.
Awan mo gayam taktakderan na sa una. Ket basol mo metlaeng gapo mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayan iti dakkel nga utang ko. Api nga tadi mo timimayan diti balay dayjay manipod yung break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigurado. Makitagad ka kitday, tapno adda nakasagana pagbayad mo, no kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak mananita. Nasaya tanadanon ka diti balayaw. Kasano ngay? Ada pagbayad mo? Ay, Kuanardo, sumra ka mampay ta, ada na patag nga ibagakkan ka. Ha? Una. Ala, agtugaw ka. Kwa, kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi eh. Inam amiris ko talaga tiriknak. Kat adda na duktalak. Naduktalam nga. Nga, agayatak magayam kang kan. Ha? Ala, isublitan ti nataktak nga yan ayat tanardo. Datamanan. Ay, ladingitak nida. Ngam nakamove on akon. Tay di break nak. Nagsapol akadagos iti kasukat mo. So anayaw awan ang tiriknakin ka. Ah, Napunasag. Iso ngay tuloy ko tagsingir. Tanya nga ikat adamat kasuratan ta ditoy. Nga adda utang mo kanyak. wenang imbagam idin alipata kunti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawat nida. No nagtultuloy tayan ayat ta. Wen. Ngam imbreak nakmat nga rudan. Iso amang tidkan. Tapno makisayan to'y listaam dito yung notebook ko. Alan, bayad nida. Ha? Awan na aramidak no diti nagsapul iti permanente at trabahok, tapno makabayadak iti utang ko. Simra kakasbabaw nan, kat inininot ka binayadan ti utang ko. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain, tanagalas apanunutan. Ngam nagadalak day ti apagtang, isama ni po din inijakon ti imutang. Alakastan, tagayam mo, nida. Ano lakay? At damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Anda nga ron kwartada apagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon Marta. Di ka man nagpaati wain. Ado man nga ibagbagamaon. Kag pa'y sumag. No kaya na kag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya kamitin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mat naw nga ibagbagam. Jak mat kayat akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga roda nagasawa tatap na agkakampita. Saan mo ita kontrabida kami? Inkaglotaw tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga minan, di pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, ado matandirikrik naan na. Kasla marigatan ako ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat di yo pilitan tiyag trabaho, no di yo kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, ak tawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amukmat kid di aman nakaawat ka, nasingput ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo.
Wen, siyak ti makaamu anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Ala nga rod, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adda akat nga rod dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagluto iti kanan nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nugutan dya anak talakay. Mangalata kanon iti babaunan ta dito'y balay. Na, kunak tupay ka ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin agpaatibon ka ni Biring akaaruba. Ay, awan pakibyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo maniramraman iti saritaan dayjay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E den sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas. Isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumara mga raw. Tay nakagsapol itagbalin na katulong. Tanay, marigatan akong agdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutin taginan na. Aginan na kamutin ngagpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupay paggatang iti masapsapol diti balay. Di tay panamnama amin ka ni Ronay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad kasanungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay inak when no stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamu na. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatang ngay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gun na iko tata. Kasta ati mayat ababaw nun, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay day jay. Kasla naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusol jay inapoy. Kan jay karnay nagtangkad. Di namot inangir anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kwa na, ano? Mabainak met nga raw. Ta siyempre, damdamo na pa'y laeng ngagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to timang ibaga. Nangal-ala ka pala kami ni tibabaunan. Kabaalam mataglutaw. Laib-ibas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanugak nga ro din ngagtrabaho dito'y balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla tilutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti kunak. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam ana imbagan niya. Kano natangkan ti karne ang rem analay nga tanay. Kurang tingipom may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak met nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyin nyo nga min met tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo, iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la iti linay dayjay. Gusto mo ti kunak nana, ta inurasak met, tano agluto ak ijay balay mi, saan met akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana. Madin sa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya?
Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabannog. Magnaak labasit, mabannog kadagusan. Ikatagi na kayo lang, ah? Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di makaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksat. Pasaray makusil pa tinapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Nanang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot laang, sukatan yon. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Ay kwa, nayunak sa laang anak ko. Mabalain. Ha? Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyo? Sana bali, ata sano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ha? Ay kat, ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak, Nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ha? Ay, una na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang swilduda kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Agbirbiro ka nga ron na. Di mo nalaing ka nga aglutaw. Ay wala na. Kano siyak tayo ayabanda tong kaladapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang ka. Ha? Agpaisaw. Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam. Di na makabailan taglutaw. Urag lutulat aramida mi ijay balay. Ay kawan na. Day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan. Ano kaya mo dyan ay? Itakit din ta sumurutak kada kayon nga gawid ijay balay yun nana. Ay kawan na. Mala. Agkuyog tangarudan nga gawid balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito'y balay, wan. Ni, nasaya at adan ka duhak, Nana. Wan, sikat ti para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay, wala, Nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaunan nyo, Mare. Aywan saan lamay sa duadapay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man, tada pagpasweldo yu kadakwada, Mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulangan. Tapno makainan na kami anaimbag. Ay katmayat, Amare. Uray dya anak ko. Iso tinangibaga ang mga la kami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat jay anak ko ngagtrabaho ak? Ay oray mo dyan anak mi No mabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ngamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na kano maswilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kasta, Mare. Ngamsyak, maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ichay. Iso ano pumigsaak, oray pagawid ako hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Iso nga one problema kan kwa na. Apay nga asyak ti pabasulam. Si kamat tinangitin ng kadagi dyan. Kano si ka?
Aglibak ka pa ilang. Ay, sus. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye am dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Dagitando kat saan nga agab-kabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan taamangan no agkinabilda. Natangsit ka gaya, ma. Atay ko! Ay, sus. Agapa na talaga. Ay, agpinungatan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan napigpig sa kang gamsyak. Mga lakay di sa nga timbaan anumon tay sa buwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga ma. Anay ko, agram ka na. Ay, anay ko! Ay, nahagtal na kayo man! Anya kayo matyan! Husto na ital kunak na, di kang pinungot! Anay ka na! Di nakiraman na pungotan na! Tibok ka! Aglisi ka, tapno di ka may ramraman, nana. Daytimat! Anay. Papanawa mi dan. Nagkunang kami na mga lakay ti dua babaunan. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak, nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo mutla ang naita Agraraman ka kamay. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. May matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawan nyo. Agbati Dua kayaw, apo manaw. Awan, nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsi ka Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmanehaw. Agsoro ak ngagdrive. Isoro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Ura jay saglalakalaeng. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko nak. Kwa, ijay ilay, nga madarurayak. Ay, umay ka kumalumukan nun. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana, enta darurayak. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa rin talugan na nang tawan pangkastayaw. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Jak kayat kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat gantikid daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga rod. Nalaing mangagmanehon day dya biring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agdal na ka mamag. Karibala sasawam mag. Kat isumait, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day dya bakit, iso akasursuron ko.
Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na nga musika. Isuro naktumang kiding agmaneho. Nalalaing malama kasuro ang miso. Lungba ak to day dyan na dalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlat lugan mo nga imanihaw. Agraraman ka may. Kadantulat taa. Ha! Makagatang akto itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day dya abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan nyo, baraw. Wala na. Sukatan mi maniti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay. Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan, nata, automatic na dyan, kung napintas pa ay. Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay, mabalin mo ta na. Ang down kayo nga roda. Sige, sige, manungay ti down ko, barok. Anaw, mabalin ka numot hulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kuna nga ron jay, anak mo nga aguray pa'y na talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Sanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair na jay alugan. Kadaanan nun nga min na jay. Sukatan data, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair ijay Nay, apag-isaw, ni Rooney ti umawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. Ada ibagamikan ka. Ada nga mi naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Jay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawidan na kami na trabahador. Aniya! May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya!